For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Nova. Emisija o svemiru i svemu ostalom. Dobar vam večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u posljednju ovogodišnju Novu. Evo nas ovdje na radovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Kao i svaki drugi ponedjeljak, s vama je večeras ovdje voditeljski dvojac koje čine Lovro Dujnić i Marko Šimac. Nešto nam je, Lovro, malo tihi. Jel se čuješ sada bolje? Halo, se čuvam. Nadam se da je sve u redu. Možeš probati ovaj na drugi mikrofon. Da, ovdje je malo glasno izgleda, prvi baš ne radi. Prvi je malo otkazao poslušnosti. Evo, koncentrirat ćemo se tamo oko drugog pa će sve biti više manje u redu. Eto, iza nas su mnoga događanja u svijetu astronomije i astronautike, a ispred nas dolazi nam jedno opušteno blagansko raspoloženje i zasluženi odmor kako od posla, tako i od svega ostaloga. A između svega toga pripremili smo vam obećano zanimljivo gostovanje. Evo, s nama su ovdje u studiju danas Luka Hrgović. Bok! I Duje Medić. Evala. Evo, nije nam Dino mogao danas doći, ali zato imamo pristojnu zamjenu. Tako je, pa ćemo saznati sve što nas je zanimalo o, kako smo najavili, znanstveno-fantastičnom filmu Slice of Life. I to samo večeras, samo u Novoj, mala ekskluziva. A prije toga, Lovro? Prije toga, nego što zatrpamo naše goste sa mnogobrojnim pitanjima, dat ćemo im priliku da se pripreme i udobno smjeste u studiju, a do tada ćemo s vama podijeliti nekoliko noviteta koje smo izabrali iz mnoštva zanimljivih vijesti u protekla 2 tjedna. Radio Student. Radio koji nije za svakoga. I eto nas natrag u vijestima. Prva vijest je o planovima napokon da krenemo čistiti prostor svemira. Svemirski otpad je naravno sve veći problem. Mnoštvo satelita koje smo lansirali još od davnih 60-ih godina 20. stoljeća, dijelovi raketa te razni drugi otpad koji je nastao prilikom lansiranja sudara ili raspada satelita, u svemiru sve više ugrožava postojeće satelite, svemirske misije i međunarodnu svemirsku stanicu. Ima tu i banalnog otpada tipa izgubljenih dijelova alata, astronautske opreme i svega onoga što su izbacili iz međunarodne svemirske postaje i slično. Sve se više raspravlja o tehnikama kako bi se smanjila količina tog otpada, jer tamo su i mali komarići vrlo opasni, kao što smo već više puta napomenuli, riječ je o jako velikim brzinama i pri tako velikim brzinama kretanja čak je nešto što je veličine onako zrnce pijeska ili malo veće može napraviti ozbiljnu štetu na satelitu, pogotovo na svemirskoj stanici koja bi mogla početi gubiti tlak, gubiti zrak i to bi sve moglo otići u krivo. Korak naprijed prema programu čišćenja svemira od svemirskog smeća napravila je ESA, dakle Europska svemirska agencija, i predstavila svoj program Clear Space. Riječ je o, rekli bismo, četveroručnoj sondi robotu koja bi trebala hvatati komade svemirskog smeća i ubacivati u zemljinu atmosferu, gdje bi oni naravno izgorjeli prije nego što padnu na površinu. Prva sonda robot nazvana Clear Space One planira se za 2025. Ona bi trebala probno, to je probna misija, obuhvatiti ostatak Esine rakete Vega koja je lansirana 2013. U testnoj misiji ona će naravno njega uhvatiti te skupa s njime zaroniti u atmosferu i izgorjeti. Ovog puta testiraju da li je taj koncept uopće moguć. Za budućnost planiraju se da takve sonde roboti koji će skupljati smeće imaju mogućnost ispaljivanja otpada u atmosferu kako bi se mogli koristiti za višestruko i dugotrajno otklanjanje svemirskog otpada.
Sam program je vrlo skup te košta vrtoglavih 117 milijuna eura. Stoga se razmatra može li se ikako pojeftiniti ili čak iskoristiti dio otpada za gorivo ili manevriranje prilikom ispaljivanja u atmosferu. Osim ESE, za izradi letjelica za skupljanje svemirskog otpada radi i tajanstvena japanska tvrtka koja se zove Astroscale, a koja najavljuje demonstraciju ove godine. Dakle, to je jako puno riječi, jako puno obećanja za jedan vrlo ambiciozan projekt od jedne tvrtke o kojoj ne znamo puno, pa smo vrlo znatiželjni što će iz svega toga ispasti. Pretpostavlja se da je u orbiti oko 2000 živih satelita i oko 3000 neaktivnih, uz brojno drugo smeće koje smo već tamo nabrojili što sve može biti. No, problem neće biti samo svemirsko smeće, već i gužva koja će nastati zbog projekata tipa Starlink, koji će u orbitu našeg planeta poslati stotine pa i tisuće satelita. Rekli smo zadnji put da je plan oko 12.000 satelita postaviti gore. I to je riječ o samo jednoj firmi koja je zainteresirana za globalno dostupan internet. Naravno, drugi će htjeti ući unutra, biti konkurencija i to bi moglo završiti jako loše. Jer u slučaju do katastrofe moglo bi doći do kaskadne reakcije koja bi orbite satelita učinile nedostupnima za nekoliko stotina godina. Dakle, dok se taj otpad ne bi raščistio, pa u atmosferu sagorio, da možete sigurno ponovo staviti nešto gore. Nadamo se da se to neće naravno dogoditi, da će tu prevladati razum i da neće biti situacija kao s početka rujna ove godine kad se jedan Starlinkov satelit u potpunosti oglušio i nije htio ukloniti europskom satelitu. Jedno su Europljani morali jedan brzi manevar napraviti kako bi izbjegli sudar u orbiti. No eto, idu prvi programi čišćenja svemira, pa nadamo se da će se i taj prostor malo počistiti. NASA sonda InSight, koja je sletjela blizu Marsovog ekvatora pred više od nekih godinu dana, u zadnje vrijeme detektira oko 2 potresa dnevno, što znači da broj potresa raste s vremenom. Inače, InSight je sonda, to je prva sonda koja je detektirala potrese na nekom drugom nebeskom tijelu koja nisu Zemlja ili Mjesec, a do sad je detektirala preko 320 potresa. Znanstvenici se nadaju da će uspješno, to je da će uspjeti točno izmjeriti unutrašnjost Marsa, to je izmjeriti koru, plašt i jezgru. Većina tih potresa su slabije od bilo čega što bi se osjetilo na Zemlji, ali nekoliko njih je bilo i jačine čak do 4. magnitude, što je bilo više nego dovoljno da znanstvenici nađu i epicentar potresa. Ta dva najjača potresa su došli s udaljenosti od sonde od nekakvih 1600 km istočno iz regije poznatom po geološkim aktivnostima, zvanim Cerebus Fossae. Još jedno od misterioznih otkrića sonde InSight su snažni magnetski impulsi otkriveni magnetometrom sonde koji se događaju oko marsovske ponoći i događaju se svaku noć. Pretpostavlja se da očitanja magnetometra su povezana s događajima u vanjskom prostoru oko Marsa, to jest da nabijene čestice sa Sunca udare u Mars i uzrokuju ova očitanja. No, pošto Mars baš i nema magnetsko polje koje bi usmjeravalo te čestice na neka određena mjesta na Marsu, a pogotovo ne prema ekvatoru, ova detektiranja i dalje ostaju misterij. Iako InSightov seizmometar i magnetometar rade svoj posao kao sastav instrumenta na sondi, ipak je glavna zadaća InSighta zabijanje termalne sonde na dubinu od 5 metara. Što je na kraju i nije baš bilo uspješno. Izgleda da je materijal pretvrd, što jako otežava probijanje na željenu dubinu. Do sada najveća otkrića sonde InSight su baš ostali ti prethodno spomenuti potresi koji su mjereni za vrijeme marsovske noći, kada nema nikakvih vjetrova na površini, pa je sve lijepo mirno i onda vjetar ne može smetati osjetljivom seizmometru i ostalim instrumentima. Potresi na Marsu, to jest ti marsotresi koje je detektirala sonda, obično se dijele na dvije različite skupine, a najčešći su potresi visoke frekvencije koje su vjerojatno posljedica aktivnosti u samoj kori. A niskofrekventni potresi su vjerojatno rezultat geološke aktivnosti duboko u plaštu Marsa. Dva najveća detektirana potresa su se dogodila u svibnju i srpnju ove godine i oba dolaze iz Cerebus Fossae regije koja je imala značajan pomak rasjeda u zadnjih 10 milijuna godina.
Prije lansiranja sonde InSight je bila pretpostavka da je Cerebus Fossae mjesto koje je puno geoloških aktivnosti koje su pod stresom, to jest pod pritiskom rasida, što je s ovim detekcijama na kraju i dokazano. Na kraju krajeva, iako glavna zadaća sonde InSight baš i nije izvršena, dobili smo opet interesantne i do sada nepoznate podatke o crvenom planetu i iz njenih drugih instrumenata. A i danas sam sad, kako se uspije sve u jedan dan promijeniti, sam danas pročitao da su ipak tu sondu uspjeli zabiti na relativno dobru dubinu i da će vjerojatno uspjeti skroz do kraja, tako da vjerojatno nije sve propalo. I tako, evo, nakon vijesti se jedan kratki odmor uz glazbenu pauzu, nakon čega krećemo s temom emisije. Listen to pure funkadelic mind satisfaction here on Radio Student. I eto nas nazad na 100,5 MHz Radio Studenta u novoj emisiji o svemiru i svemu ostalome. U glazbenoj pauzi slušali ste Bonavegu i njegovu pjesmu iz 2018. Nurture Boy. Bonavega je samostalni umjetnik koji je sa radom započeo 2015. u svom kućnom studiju. Svoje pjesme izvedbe bazira na teatralnoj izvedbi pop glazbe, a tekstove pjesama pjeva na dramatičan i neortodoksan način. Uzima teme u kojima se lako mogu prepoznati svakodnevna zbivanja, te često u njima na provokativan način ismijava negativne pojave u svijetu religije. Za svoj glazbeni stil i izračaj inspiraciju je pronašao u poznatim grupama kao što su Queen, Talking Heads, Led Zeppelin, David Bowie, Duran Duran, Reggae Watts i The Screaming Headless Toros. Do sada je izdao više nepovezanih singlova. Pjesmu je odabrao evo naš kolega, a vjerujem da se našim gostima svidjela. Bome smo se iznenadili Ugodno. Da, ugodno smo se iznenadili. Eto, sada ćemo onda malo po malo krenuti prema našoj temi emisije. Are you feeling stressed out? Take a moment. Relax. And enjoy your slice of life. Kao što smo prošli puta najavili, s nama su večeras u ekskluzivnom gostovanju autori hrvatskog znanstveno-fantastičnog kratkometražnog filma, za sad kratkometražnog, Slice of Life, dakle Luka Hrgović. Pozdrav, bok. I Duje Medić. Bog, samo da ispravim, jedan autor filma i jedan mali od kužine koji je radio na filmu. Treba i nahraniti autore, ali tako? Ne, treba je biti, kao što si reka, Dino, pa evo, moja malenkost ga je zaminala večeras. Eto, nadamo se, kad izađe dugometražna verzija da će onda biti jači sastav, odnosno da će vas više biti, to mislim. Sigurno, da. Eto, film je snimljen, odnosno posvećen stilu i tehnikama izrade filmova 80-ih godina, kao što su to u tadašnjem izdanju bili Ratovi zvijezda, Alien ili Blade Runner, a malo više o tome će nam reći naši gosti. Slice of Life je imao premijeru na ovogodišnjem Rikonu. Mogu reći da bili smo tamo, gledali smo i bili smo oduševljeni izdanjem u svakom slučaju i čini mi se da je jako dobro od publike bio prihvaćen. Naravno da je bio, da. Mislim, zato što je to, mislim, ekipa koja takve stvari, baš živi za takve stvari, za znanstvenu fantastiku i tako dalje, pa onda naravno čime to nešto, kako bi reklo, iz njihove vlastite zemlje došlo na ekran, onda su bili jako entuzijastični oko toga. Da. Nakon filma je bilo i ekskluzivno i onaj dokumentarac kako je sve to skupa snimljeno i eto, pošto ovdje smo u radio izdanju pa vam ne možemo slikovno to prenesti, nadam se da ćemo barem dio uspjeti ispričati, ali taj dio je bio posebno zabavan. Da, to često kažu ljudi nakon projekcije, da. Da. A evo, prije nego što malo više zaronimo u sami film, bi nam možete reći, eto, kako ste uopće došli do toga? Čime se inače bavite? Kako ste došli do toga da se bacite u filmski biznis, da probate snimiti tako neki filmski uradak? Pa Dino i ja se bavimo zapravo reklamama, izradom televizijskih reklama, imamo firmu za reklame, a film je naša velika strast i onda kad god smo imali slobodno od posla smo
se bavili sa filmom, a cijela priča je počela prije već 5 godina, ajmo reći, što se tiče ovog filma, baš Slice of Life, kad smo kolega Anton, koji je glavni glumac u filmu, i ja zapravo smislili tu kratku malu pričicu, bili smo inspirirani filmom Blade Runner, jer nam je to jedan od, mislim, općenito jedan od najboljih znanstveno-fantastičnih filmova na svijetu, jel? A i nama osobno jako prekrasan film na sve moguće načine, od vizualnog do narativnog, glazbeno, sve, baš jedan savršen film. I jednostavno smo htjeli malo istražiti te tehnike na koje su se prije radili filmovi, za razliku od današnjih kompjuterskih generiranih efekata i tako dalje, ali o tom ćemo vjerojatno još malo popričati. I tako da, eto, prije 5 godina smo krenuli se baviti uopće s tom idejom za film i onda jako dug je bio put do danas dok je konačno film gotov zbog, velim, puno pravog posla od kojih smo živjeli tokom godina i onda naravno da ne možeš se posvetiti kompletno svoje strasti, nego smo mogli samo ljeti snimati kad je godišnji i tak neke smo imali problemčiće po putu, ali eto, uspjeli smo dogurati do kraja. Eto, sada Luka, kad si sam ovdje, kad nema Dine, da li nam možeš reći ko je bio idejni začetnik ili ćeš sada usuditi reći pa naravno ja? Imaš li muda? Pa zapravo Anton koji je glumac, jel, u filmu, on je uvijek bio lik koji je smislio, koji ima spark glavne ideje za film, ne, onda bi to kasnije razrađivali sami. Svi zajedno, ne, ali on je bio prvi. Da, kako se zvao film što je on prvotno napisao scenarij iz kojega je krenulo? Da, zapravo nije ni bila ideja prvo Slice of Life, nego je Last Dimension se treba zvati film. Posljednja dimenzija, o frajeru nekom koji... I sa ljudima gušterima. Da, bili su. To je bilo više slično Šta na ravnoj zemlji? Da. Bilo je svakvih aliena i tak dalje, i lik je putovao kroz dimenzije, skakao je iz jednu dimenziju. Ja više ne znam uopće o čemu se to radilo, ali onda smo iz tog se pretvorilo to u ovaj film koji danas imamo. Koji nema guštere, niti dimenzije, ni ništa. Malo je grounded više. Koji je polunormalan. Polunormalan je ipak, da. Htio pitati, zašto baš 80-te je to sve skupa džir, što vas je baš privuklo da koristite filmske tehnike tog razdoblja? I to vam je što bila najveća inspiracija za izradu filma ili kako? Pa zato što to su filmovi na kojima smo odrasli, ne? Mi smo generacija koja je rođena 80-ih, zapravo možda malo i kasnije, ljudi koji su u 80-ima rođeni su zapravo odrastali na filmu iz 80-ih, ali svejedno zakačili smo mi taj još val nekih filmova poput Terminatora, Star Warsa, Aliena i tak dalje, ne? I jednostavno nekak ti filmovi su drukčiji nego ovi koji se danas rade, ne? Današnji filmovi su jednostavno se izričaj filmski promijenio kroz godine, ne? Danas je sve puno brže, puno je brža montaža, sve više akcije ima i tak dalje, ne? Jednak usporedite današnje ove filmove Marvelove superheroje i tak dalje, to je fakat onak nakrcano sa efektima, sa akcijom, ne? Prije su filmovi bili puno sporiji zapravo, ne? I to je bilo drukčije, jednostavno, drukčiji izričaj bio filmski i nekak ja smatram da je to, barem meni, bolje. Ne mogu reći da je za sve bolje, iako to mislim, naravno, ali barem za mene je, evo. CGI je zamutio vodu, tako od kad je CGI se pojavio, svi su se uzlinili, niko ne piše scenarije dobre. Nije sad fair krivit CGI, naravno da se može to koristiti. Pa ne, ali to je naš lakši izlaz. Znaš kaj je problem? Problem je kad otvara mogućnosti previše, ne? Pa to? I onda malo redatelja zna to koristiti. CGI, by the way, znači computer generated effects, jel? Znači sve ove 3D efekti i ima redatelja poput Finchera koji recimo koriste to stvarno minimalno i kompletno u svrhu priče i ti fakat kod Finchera se ne skuži opće zapravo kad on koristi efekte jer su fotorealistični, ne? Ali to se vrlo lako da zloupotrebljavati. A koji su vam recimo bili konkretno omiljeni filmovi iz tog razdoblja ili glumci? Koga bi evo izdvojili? Ne mora nužno da je utjecao na Slice of Life, a koga bi izdvojili kao nekog omiljeni film ili omiljenog glumca iz tog razdoblja? Citat možda neki, scenu. Pa gle, Cameronovi filmovi, znači, mislim, Terminator 2, ajmo reći, to je fakat onak, uz Blade Runnera, naravno, ali to je fakat filmčina. To je baš remek djelo, ono. I'll be back, pa to je, naravno, Nobody puts baby in the corner. To je isto, to je. Fascinantno je kako je zapravo, ako se dobro sjećam, Terminator 2 iz 91. jel? Da, okej. Sad si me ulovio, ali... Čeka, to smišlja cijeli tjedan, onako. Pošto vas zna, samo je čeko. To su rane 90, to se broji. Da, pa normalno, ali nebitno, mislim, fascinantno kako su ono vrijeme, naravno, ovog tekućeg Terminatora T-1000, ne, to je kak se zove ovaj model?
T-1000, da. Da, on je T-1000, to je tekući, jel? Tekući Da, T-1000. T-1000, interesantno je kako su u ono vrijeme uspjeli sa onim krompirima od računala napraviti onaj, kak se zove, tekući efekt. Da, ne? simulaciju. Da, i oni su, mislim, dobili, kak se zove, Oscara za najbolje specijalne efekte. ALM. Industrial Light and Magic. Ali evo isto zanimljivo je da kad vidiš kad pogledaš taj film, imaš dojam da je zapravo puno toga rađeno na kompjuteru, a zapravo tih tekućih efekata s njim, možda ih ima, možeš na prste nabrojati jedne ruke vjerojatno. Ja mislim da jedno 4 puta možda u filmu se on doslovno pretvara i da je to kompjuterski rađeno. A hrpa puta kad ga pogode sa sačmaricom ili nešto je i dalje praktični efekt. Tako da ima tu jako malo kompjutera ima u tom filmu. Okej. Dobro. Možda sam malo zabrio. Prekinite me ako pričam previše o Nije. efektima. Ne, samo dajte. Evo jedan kratak predah pa idemo dalje. Better, bigger, tastier, finger licking good. Start your day with a healthy and fresh meal. Juicy and mouth-watering, the way a burger should be. You want more? Then add one of our rich, flavored, refreshing drinks to your burger. Wash it down with freshness and flavor. The off-road islands await you. Ship departs tonight. I što sam vas htio pitat, da, kako je izgledala priprema za realizaciju i gdje ste našli svu tu tehniku, sve te dijelove, od čeg ste sastavljali propove i tako, i s kim ste sve surađivali u realizaciji snimanja i to? Hagle, kad se tiče tehničke strane filma, s čim smo snimali i tako dalje, imali smo znači neku svoju opremu, bazičnu, jer ipak kako se bavimo reklamama, nekakve stvari smo si priuštili, neku rasvjetu, kameru i tako dalje, pa smo s tim onda mogli naravno i snimat. Ali što se tiče samog, kako bi rekao, rekvizita i tih stvari, to je bilo stvarno sklepano od svega i svačega, ne? To je ono, jer cijeli film smo u početku barem financirali sami, tako da morali smo biti jako kreativni oko toga kako radimo setove i te makete, jer cijeli znači, grad u filmu koji se pojavljuje je rađen od maketa, sa maketama, ne? A one su bile napravljene od svega i svačega, od starih televizora, printera, dijelova raznih takvih plastičnih, ne? Jer ima jako lijepih oblika u svim tim staroj tehnologiji koju se daju iskoristiti, ne? Znači, bilo je haračena po antikvarijatima, po starim garažama, podrumima, smetlištima, po kontejnerima. Ali čekaj, ali za glavnu zgradu si pratio doslovno smeće koji su oni koristili na Blade Runneru? A je, da, par nekih stvari smo htjeli rekreirati kao posvetu, ne, Blade Runneru, pa smo onda ta jedna zgrada je baš koja se pojavljuje kod njih isto i oni su u originalu, jer to je zanimljivo zapravo da jedan film iz takav, danas svjetski poznat, je tad imao relativno skroman budžet i oni su isto morali biti jako snalažljivi i hrpa tih isto maketa je napravljeno isto od svega i svačega. Ne? Na toj jednoj zgradi su oni koristili one velike plastične boce za vodu koje u uredima imaju ljudi, ne? I doslovno ta boca je na zgradi i mi smo našli istu takvu bocu i napravili zgradu slično kako su oni napravili, ne? Tako da i oni moraju improvizirati. Što je sa onim Millennium Falconom? Da, to je priča da je isto kad su snimali scene grada za te makete za Blade Runnera, nisu imali nikad dovoljno zgrada. I onda je jedan dan model maker, ne, taj njihov koji je radio tamo, je dofurao svog... Ime, moraš ime reći. Znaš ga. Ja znam, da. Bill George se zove. Imali smo čak čast ga i upoznati, Dino ja, kad smo bili u San Francisku. Lik je dofurao svoj Millennium Falcon koji je radio doma, ne, čisto iz hobija i okrenuli su ga okomito i napravili su zgradu od Millennium Falcona, ne. Tako da može se u Blade Runneru vidjeti zgrada od vidiš shape Millennium Falcona u kadru. Što je cool, jako. To je stvarno detalji koje čovjek treba znati, malo imati oko da ulovi, odnosno... Pa moraš biti lud malo. Da. Ili imat nizak budžet. A? Ili imat nizak budžet. Dobro, aha, ti govoriš za korist ili za vidit? Za vidjet kao za filmu, vidit. A da, okej, moraš biti ludog oka. Da. Ludog oka. A možete li nam, u 2-3 crte za ekipu koja nije imala prilike gledati film, a htjela bi, naravno, bez da spojlamo, ukratko reći o čemu se radi taj film? Evo, to će Duje. Da vidimo jel pazio kad smo snimali. Znači, najkraći sinopsis. Policajac, kriminalac, zaplet, kraj. Stvarno si objasnio. Dobro. Uglavnom, evo. Jedinstveni film. Originalan scenarij. Film je ukratko. Film se radi o
distopijskoj budućnosti, kao što smo mogli pretpostaviti, jer Luka i Dino su iskopirali svijet Blade Runnera i uglavnom taj glavni junak ili anti-junak šta već je, želi ići na neko bolje mjesto koje se reklamira kroz cijeli grad. Jedanput godišnje se ide na tu destinaciju koja je preskupa i rijetke mogu priuštiti i onda on krene u razne, kako bi reka, ilegalne ove načine dobivanja para, ne bi li otišao i ostvario taj svoj cilj i promijenio život skroz nanovo i tu da se događa i zaplet i sve ostalo. Lijepo si to objasnio. Da, zvuči skoro kao neka knjiga. Da. Znači, u biti vaš glavni junak je anti-junak. Da. Pa on je običan, kako bi rekli, regular Joe, kao že Amerikanci. Da. Da, mi smo, htjeli smo pobjeći od tih nekih velikih koncepata s kojima se danas mnogi SF-ovi bave, jer dosadno nam je to više gledat. Kad neko spašava svijet svaki put i malo je to, zamorno. Pa smo se odlučili fokusirati na jednog najobičnijeg malog čovjeka i njegove male probleme. Jednostavno, to nam je nekako se činilo interesantno. Jednostavno, želi pobjeći s ovog planeta. Da. Jedan slice of life. Da, to je njegov mali slice of life. Da vas pitam, koji su bili najveći izazovi za snimanje filma i s čime ste imali najviše problema, bitke i jeste li u kojem trenutku možda sumnjali u uspjeh? Joj, to je sad... Gle, mislim, kroz te sve godine samo snimanja... Samo moraš biti iskren, znaš. Da, a mislim svako malo je imamo neki detektor problem. laži ovdje. Zapištat će mikrofon ako lažeš. Da, ma ne, gle, kad toliko dugo snimaš, jednostavno, popikavaš se na svakom koraku, ne, stalno je bilo nekih problema, ne. Sad prva stvar koja mi pada na pamet je snimali smo, 3 godine, svaki put po ljetu, i onda kak je prošlo toliko vremena nam je glavni glumac malo očelavio na glavi gore, ne, povukla mu se malo kosa prema iza na čelu i full kadrovi koji smo snimali tad nisu pasali uz ono koje smo imali snimljeno od prošle godine, ne, i prošlih godina. Onda sam morali nabajati nekakav two-page, pa mu malo lijepiti napred da se to sakrije. I tako, takvih je bilo milion glupih problema. Ste bili u napasti da to malo prilijepite sa super ljepilom? Nabavili smo neko pravo ljepilo za to, dala nam je neka šminkerica. Naučili smo puno isto stvari kroz taj film. Recimo sad ja znam lijepiti tupe na glavu, to nisam prije znao. Dobro, nije baš da liči da će ti trebati skoro. Pa, čuj, treba biti spreman čovjek. Je li bilo uštimavanja u kilaži? Pred film, da je neko trebao smršaviti, udebljati se, prilagoditi. Znači isto, taj glavni lik Anton, on se 6 puta zdebljao i smršavio kroz snimanje, ne? Tako da isto, kad gledaš film, doslovno od kadra do kadra lik dobiva i gubi 10 kila. Što naravno, film je jako zanimljiv medij pa se to ne kuži kad gledaš film, fakat niko ne razmišlja o tome, ali kad bi malo pauzirao i pogledao, fakat se skuži mu se, ima potvrdak, onda jedan put je skroz mršav, ne u drugom kadru. A ima izgodni žena u filmu pa se skrene pozornost. Malo s njega. Pa i kažu da kamera doda kile, vele da je Bud Spencer u stvarnosti u biti Twiggy. Da, skroz, on je šlang skroz, da. Šlang, totalni. A kada smo pričali o Regular Joe, pribjegli smo mi nešto za Regular Joe, ali nas je malo Lovro sasjeko. Calling all units. We have a 9-7-3-2 in Sector 4. Looks like an ATM robbery. Eto, saznali smo da imamo krađu u tijeku, to je bila ona scena sa bankomatom. Eto, imat ćete prilike ako ćete gledati film to i vidjeti. Pa možda nam ispričati malo anegdota sa samog snimanja, koje su bile neke najzanimljivije situacije, možda vama najzabavnije, nešto što vam je postalo neplanirani izazov ili eto što bi onako značajno podijelili sa seta, možda malo nasmijali naše slušatelje. Ajde, izaberi the best of. Pa fakat ne znam, to mi je najgore pitanje. Svako malo neko pita, ko je bilo? Teško je se sjetiti jedne stvari, fakat ne znam. Evo jedna, može li jedna? Da. Znači, kad je bio kad je Anton napravio ideju za oni prvotni scenarij za, Last Dimension, LD, onda je isto WC bio jedna od glavnih interijera gdje se nekakva bitna radnja događa, ili tako? Da. I tada je WC napravljen, mislim, set WC je napravljen. Izgradili u mojoj garaži doma, ne? Tako je. Da. I onda je taj WC napravljen jedno 3 godine, da se uopće nije koristio. I onda je došao čača od Luke i rekao pa to uzma prostor, ima materijala, treba unutar staviti ovo, treba... Cijela garaža je bila neupotrebljiva zbog tog seta. Treba prostor iskoristiti pametno, ne da neupotrebljiv WC stoji. I onda su oni počeli snimati, tako? Aha. I onda se to sve snimilo, nakon toku lita, tako se ne varam. A onda se WC srušio jer su rekli gotovi smo, ali
nakon par mjeseci su shvatili, ajme, trebamo ponoviti neke Da, stvari, malo smo doradili scenarij pa i su ga onda... opet morali napraviti. To jedno 2 puta smo gradili ga, onda smo drugi put bili pametniji i rekao, gle, ne moramo cijeli, ajmo samo ono u L složiti, 2 zida samo, znaš. Onda smo to snimili i onda smo skužili Da. poslije, fali nam još nešto, onda smo samo jedan zid digli, tak svaki put smo išli sve više close-upove raditi. Tako da eto, to je bio, ja mislim, najneiskorišteniji WC u gradu Zagrebu. Iskoristili smo ga mi dobro na kraju. Dobro. Imam jedno pitanje za to WC-a, onaj pisuar, Da. se u jednoj sceni slomi prek nečih leža, pa da pitamo od kojeg je to materijala i kako ste to izveli. Taj pisuar dobiva, meni je to fakat bilo cool, ja sam napravio pisuar naravno nismo htjeli uzeti bilo koji pisuar, mora biti isto SF pisuar, mora biti malo drugačiji dizajn nego što postoji naravno na svijetu, pa sam ja neki kockasti pisuar napravio od gipsa. I kao meni je to bilo full fora kad smo snimali, mislim bilo je jako problem jer to je ono doslovno one take kadar. Imaš jedan pisuar, moraju svi savršeno odglumiti, mora mu se super razbiti preko leđa pisuar kad mu baci lik pisuar. I onak, ako nekak bude krivo, ja moram napraviti cijeli novi pisuar, sigurno će mi trebati, ne znam, 2-3 dana i onda ćemo morati čekat, tako da je bilo dosta napeto. Hvala Bogu, kadar je snimljen super iz prve. I ja sam bio onak full happy s njim, ali zanimljivo, taj pisuar dobiva najviše kritika od svega u filmu, jer kogod vidi film kažu, baš se zapiknuo taj pisuar. I vele kao, joj, malo mu se prelagano razbio, da je pravi porculan, ne bi se tak razbio. Ja rekao, onak od gipsa je koga briga. Mislim, ima tvrda leđa. Ima pa tak, možda čovjek ima da, leđa. Koliko je puta Anton pao s one školjke u sceni skrivanja novca? Da, školjka isto kak je bio set napravljen od nekak jedva smo ga napravili, onda školjka nije bila zašarafljena za pod, nek smo samo stavili školjku. I onda kak se mora popest na školjku, stalno mu se klimala i stalno je padao sa školjke, onda lupi u zid pa sruši tam neka vrata sa strane, jer to sve bilo nekak jadno pričvršćeno sve skupa, ali nema veze, to sve, bitno je kaj je na kameri na kraju zapisano, a na kameri se to niš ne kuži. Znači, sve je iz jedne garaže došlo. Da, film je jedna velika laž, to je tak. Film je medij koji laže. Većina slušatelja je naviknuta na velike studije, na neke grandiozne rasvjete, efekte i nešto. Evo, ovaj jako dobar primjer filma dolazi iz jedne garaže. Pa cijela umjetnost je laž, mislim umjetno, znači nešto ali što je... govori istinu, kužiš, to je taj paradoks. Da, predivni paradoks. Na Rikonu smo čuli da ste putovali u Los Angeles i tamo predstavili film. Kakve su bile reakcije, imate li podršku filmaša i možemo li očekivati kakvu dugometražnu verziju filma i ima li kakvih naznaka i kada bi to bilo? Da, išli smo u Los Angeles jer smo upali na festival LA Shorts, to je jedan od većih festivala u Los Angelesu za kratkometražni film i upali smo na njega i tamo smo čak i osvojili nagradu za najbolji SF film. A nakon toga smo upali na Holy Shorts, to je isto jedan LA festival, tada čak smo 2 puta u istom gradu upali na festivale, što je fakat super. A predstavili smo film osim tih festivala i privatno ljudima koji su nam bili bekeri na Kickstarteru, ne? Jer smo išli prije 2 godine smo odradili Kickstarter kampanju da bi malo dobili vjetra u leđa s tim filmom jer smo zaključili da ga inače nećemo nikad snimiti. I isto smo imali jako uspješnu kampanju. Skupili smo $82,000 na Kickstarteru. Od pleđanih, to jest od traženih. Tražili smo $25,000 jer strah te tražiti puno. Jer, možda ne dobiješ niš, ne, ali nekak, od 25 smo došli na 82, tada smo bili jako iznenađeni tada, da. Ali onda kad smo bili već u LA-u smo odlučili napraviti tu jednu projekciju samo za bekere, ne, došlo nam je, ne znam, jedno 50 ljudi možda koji su nam donirali novce i bili su svi isto, fakat sretni, upoznali smo hrpu tih ljudi i jako je to lijepo zapravo. Upoznali smo, to je zapravo jedna jako lijepa stvar da smo upoznali jako puno ljudi zbog filma kojeg smo radili, ne. Što ovak samo ljudi koji nas podržavaju, ajmo reći pod navodnicima fanova, ne, ali i ljudi koji su profesionalci koji su baš u toj industriji, ne, znači u LA-u smo upoznali isto par ljudi koji su radili, koji rade u industriji već 30 godina i više i radili su, ne znam, na svim mogućim filmovima koje obožavamo. I doslovno na Alienima, na Predatorima i dalje. Kostime, maske su radili svašta, ne? I jako je lijepo upoznat tak heroje svoje. Aha, a još si pitao kaj za dugometražni film. Da, pa trenutno postoji taj neka ideja da bi mi to pretvorili u dugometražni film i ljudi jesu zainteresirani, razgovarali smo već s nekim producentima i trenutno smo u procesu pisanja scenarija, priču smo smislili, sad moramo samo razraditi, raspisati taj cijeli scenarij i onda ćemo vidjeti da li
da li ćemo dobiti nekakve financije, ali držimo fige. To je u stilu Stephena Kinga koji to izbacuje na godišnjoj razini ili Martina kojem još uvijek ne znamo kad će završiti Igra prijestolja. Ne, mi smo spori, mi smo još gori nego on, nama treba fakat ali smo temeljiti. Kad bi njih dva imali vanbračno dijete, onda bi to bili oni, naš. Šta? Nisam Kad bi shvatio. Stephen Po King stilu i Martin- pisanja, po Aha. izgledu, po navikama i po učinkovitosti. Ne, a gle, pa mislim, problem je u tome kad naravno opet većinu toga moramo uvijek sami odrađivati jer naravno, kako bih rekao, ovaj cijeli film je napravljen praktički bez neke love, taj kratki, ne, tako da naravno kad kažem na Kickstarteru smo dobili 82.000, onda kažem da nismo imali love, to je malo kontradiktorno, ali naravno da jako mali postotak tih novaca je otišao zapravo u sami film, puno toga se vrati bekerima kroz poklone, puno toga, ne znam, i porez ti dođe na to i tako dalje, ali velim, uvijek smo morali biti snalažljivi i tako ćemo vjerojatno morati u dugometražnom biti, ne, sigurno nećemo dobiti sad dream budget naravno za njega, ne. Ja ću samo reći, evo sad ću odat svima koji slušaju, neki, to jest vjerojatno dosta ljudi koji slušaju, a dosta ljudi koji slušaju znaju, dosta ih i ne zna, da je Luka dok je bio student snima dugometražni, prvi jedini film Etida, koji se snima koliko, 4 ili 5 godina? Isto 4. I to isto je bio jedan mukotrpan proces i uglavnom kad se je film snimio, Luka je reka, neću više nikad snimat 4 godine, nema šanse, znaš, nema više ovako dugotrajnog snimanja. I evo, Boga je pokara, snimio je sad još duže vremena utrošio da se snimi film. I još kraći film. Duplo kraći. A je li vas u kojem trenutku kroz cijeli taj proces bilo strah? Ipak to su tehnike 80-ih, puno tu ovisi o maketama, o tome što i kako će današnja publika koja je naučena na brzu akciju, na brza događanja, na CGI, reagirati na tako jedan koncept 80-ih i za današnje pojmove sporu radnju. Pa ovak, naravno te sve efekte mi nismo nikad koristili prije u životu, mi smo morali naučiti kako se to radi. Mi smo morali, doslovno ja sam si kupio koje god sam knjige mogu naći o tome, pogledao sam moguće dokumentarce, morali smo skužiti kako se uopće osvjetljavaju makete, kako se snimaju cijeli taj proces koji je onak jako kompliciran, a ne možeš ga zapravo ti naučiti, ne. I onda smo jednostavno pokušaj pogreška, to je ta bila metoda, ne. Doslovno smo radili testove dok nismo dobili zadovoljavajuće rezultate i tako dalje. I da, bilo je malo to upitno kao da li ćemo mi to uspjeti, ali ne bih rekao da nas je ikad bilo strah. Jednostavno smo tvrdoglavi smo i ne znam, radili mi taj film i 10 godina ako je trebalo, napravili bi ga kad tad, jednostavno ne odustajemo. Ali ja mislim da danas, ne samo u filmu, u svijetu filmu, nego općenito u cijelome svijetu je problem što je velika hiperprodukcija. Da. Ima puno autora, znači šta god da se sad spomenemo, ili lik umjetnosti, glazbene, filmske ili čak poslovnog svijeta, nebitno, previše ljudi u svim sektorima, pogotovo sad umjetnosti u filmu, i onda pogotovo već duže vremena niko ne radi na taj način kao što se u 80-ima radilo, da je sve manualno, sve ručno. I onda kad neko to napravi, ja mislim da u svakom pogledu će to biti uspjeh, bez obzira kakav film ispa, jer se neko usudio to napraviti. Pa je, i mi odskačemo, naš film odskače zbog tih tehnika od svih drugih filmova koji su trenutno, recimo, mi smo recimo bili na festivalu u Los Angelesu, ne u kategoriji kratkog SF filma. Bili smo na projekciji, pogledali smo 10 drugih filmova uz naš. Jednak svi su bili, doslovno svi do jednoga su rađeni na kompjuteru, bili su neki 3D roboti, 3D nešto, sve 3D. A problem je kod toga kad ljudi rade to ovak, isto ajmo reći, neću reći amateri, ali ljudi koji rade tak kratkometražni film, nije to profesionalna skroz produkcija. I naravno da se to osjeti onda, ne mre to izgledati kao Hollywood, ne? A s maketama nekakva kazna, mi smo dobili, ako ništa, barem look Hollywood iz 80-ih, ne? A ljudi ima ljudi koji i dan danas cijene to i vole taj izgled, to sve skupa, i onda uvijek se može naći, kako bih rekao, to je jedna niša gdje ima fanova, definitivno. Da, i malo je nostalgije i malo ovog retro hipa i... Ljudi su zasjećeni Avengersima pa se vraćaju na izvor, to jest žele pogledati stvari sa izvora, kad je bilo sve jednostavnije i bolje. A mislim, većina tih scena, baš iz Slice of Life-a, prvo bi kad bi na prvu ruku bi rekao da je to neka velika Hollywood produkcija, da je to nekakav turbobolestan CGI na kojem se radilo, ne znam kako, da su radili farme servera, da to renderiraju sve to čudo, i onda na kraju to je maketa i negdje 20-30 pasova sa kamerom, raznim osvjetljenjima iz raznih kutova. Ona šprica za vodu koja je glumila kišu. Da, šprica za vodu, da. I to, ali ne mreš to dobiti tako dobru kišu u CGI-u, zato što baš
I naš kolega Stipan Tadić, koji je slikar, on je radio matte paintinge. Tako je. Evo, ti si bolje upućen. I kad je zadnji matte painting, to jest, je li danas uopće koristio matte painting? Pitanje je šta je matte painting? Aha. To moramo većina prvo slušatelja vjerojatno ni ne zna. I bolje, Matte painting nemoj je... reći. Nećemo reći. Neka googlaju. To je jedna tehnika slikanja na staklu, jel? Ali nije naivna umjetnost iz Hrvatske, nego iz Hollywooda. Nego iz Hollywooda. I kad god bi trebali nekakav kadar nečega ogromnog što nisu mogli izgraditi, napraviti kao set ili kao nešto takvo, ne, onda su doslovno pozvali slikara i slikari bi naslikali na staklu taj jedan kadar, ne. Morao je biti naravno fotorealističan i jednak milion filmova do 90-ih imaju hrpu matte paintinga u sebi. Naravno i Star Wars, i Indiana Jones, i Terminator, i Blade Runner ima 9 slika. Tako da jako je popularna bila tehnika i naravno potpuno je umrla čim je došao kompjuter, jer zašto bi više slikar morao slikat kad možeš u Photoshopu napraviti to 15 puta lakše. Zadnji film je Titanic, 97. koji ima... Oni su imali, ja? Da? Čekaj, reci ima jednu jedinu malu slikicu i ne znam uopće zakaj su to stavili unutra. Golu Kate Winslet? Ne, neki brod je iza nas slikan. Aha, znaš šta reci, to uvijek zaboravim, ali mislim, spomenio se bio Luka za te specijalne efekte, koliko ih ima u toku filma prije i danas, općenito. Da, to je zanimljivo jer današnji, kako bi rekao, Blade Runner, ajmo početi danas. Današnji film ima 2000 do 2500 efekata. Prosječan, recimo, Marvelov superhero film, ne? To je 2500 kadrova, ima neku vrstu efekta na sebi. Za usporedbu Blade Runner koji je napravljen 82. godine ima 50 kadrova samo, ne? 50 puta bolje. A 50 puta je bolje, ne? Znači kad misliš Blade Runner vidiš taj cijeli svijet, distopijski i sve skupa, sa 50 kadrova su oni to dobili, a danas imaju 2500, to je fakat ogromna Drugim razlika. riječima, kad na vagu na jednu stranu staviš kilo željeza i kilo brašna, ista je kilaža, ali je manja količina, jel? Tako je, krasno si to usporedio. Vrlo vidim da smo već postali malo filozofski raspoloženi. Oduvijek. I eto, jedno retoričko pitanje, pa hoćete li nakon Slice of Life-a nastaviti snimat, to jest nastaviti se baviti filmom? Luka će reći da neće, ali budite uvjereni da li će. Ima li još neki ekstra projekt koji se planira nakon i tak dalje? Može malo više o tom? Pa naravno da hoćemo, Duje, se nastaviti sa bavljenjem filmom, a i imamo nekoliko mi projekata koje bi htjeli raditi, što kratkih, što dugih, svakakvih ideja imamo, ali stvar je u tome da nekak, naravno cilj nam je sad sljedeći put napraviti dugometražni film, to bi nam bila naravno velika želja. Ti ide 2? Ne, nego u ovom slučaju Slice of Life kao igrani film dugometražni, a zašto baš Slice of Life? Zato što jednostavno tak stvari funkcioniraju kad napraviš kratki film koji je, ajmo reći, uspješan, koji se vrti po festivalima, onda te ljudi na temelju toga primijete i naravno prvo pitanje je da li se to može pretvoriti u naš. Ne želi niko sad ti si napravio kratki SF, joj super, ili bi ti se radio neki drugi žanr. Ne, oni hoće zapravo istu stvar. Najlakše je dobiti nekak novce za to. Tak se bar čini, tak su nam bar ljudi rekli, jel? Pa onda tako da smo se usmjerili, trenutno radimo na toj priči, a onda ćemo vidjeti kako... Fast and Furious 9, ha? Pa i to, mislim... Iron Sky 15. Da. Nego da se vratimo malo na dugometražni film. Da li ćete samo širiti priču koju ste prikazali u kratkometražnom filmu ili planirate još ubacivati dodatne paralelne priče, veću galeriju likova? Da li ćete se zadržati na pokušaju ili ćemo nekad imati prilike i vidjeti te druge svjetove? Neće biti zapravo proširena priča ovog kratkog, nego će biti potpuno nova, bit će isti, ajmo reći, grad, isti, taj universe, ali potpuno novi set likova sa potpuno novim pričama njihovim, ne? I naravno stvari to da bi, ovaj put je naravno glumio u kratkom filmu naš kolega tu iz Zagreba, prijatelj, jel? I taj film je bio napravljen kao njemi film, zapravo nije bilo dijaloga u njemu, taj kratki. Bolje reći mutavi film, znači ima zvuk, ali niko ne priča. Ali niko ne priča. Što je bilo naravno da bi izbjegli taj problem engleskog jezika, jer kad mi čim počnemo pričati na engleskom, niko nema savršeni akcent, pa bi zvučali malo onak ruski. Ko rade malo. Tako je, pa smo to htjeli izbjeći, napravili smo film bez dijaloga, ali sad u ovom novom bi naravno radili sa stranim glumcima, dofurali bi ih svim u Hrvatsku, planiramo tu to snimiti. Tako da bi bio pravi zapravo film na engleskom. Vidiš, ja sam ljut na Luku, zato što Luka je mogao snimiti na hrvatskom jeziku Slice of Life, ali on
engleski jezik, film, bla, bla, bla. Ma nabijem te na engleski. Treba si hrvatski. I titlovat na titlove, engleskom, tako je. I reći da je to univerzalni Tako jezik koji se je. govori u 2150. Da, to je problem, kužiš. Nije problem. Ne znam, pa ni da nisam razmišljao o tome, ali ja... I platiš fakat- jednog Amerikanca, Engleza da dođe govori malo ono engleski, znaš. Da, ne znam, teško mi je zamisliti hrvatski jezik u tom vizualu. Ali ja sam uvjeren da je Lucas čuo hrvatski, George Lucas, Da. da bi ga stavio recimo u Star Wars ili negdje. Je, ali ne bi Luke Skywalker pričao hrvatski, nego onaj Chewbacca. zadnji alien, kužiš, tako je, da. Ali to bi ti bio je bitan alien, razlog. Da, dobro. Možda. koji bi spasio Luke Skywalker u život. A, I sigurno. Jodi skupa. I odi skupa. Tako je. U dvije različite scene. Tako je. No dobro, jedna tematika se stalno provlači kroz film, to je reklama s kojom smo i započeli ovaj naš razgovor danas. Odakle vam ideja za reklamu i da u biti izjednačite i temu koja je komarić života u biti glavnog glumca sa brendom cigareta u filmu? Ajde sad slaži nešto. Da, sad kako se ovo reći, da ne ispadne, da ispadnem pametan. Ne, stvar je u tome da se film toliko mijenjao kroz... čak ideja za Slice of Life su cigarete koje se pojavljaju u filmu. To je kao imaginarni brand koji smo smislili. To je smišljeno čak za onu prvu varijantu, onaj posljednja dimenzija film, to je treba biti samo nekakav kao brand cigareta, ne, ali onda smo, svidjela nam se jednostavno taj naslov u kombinaciji s cigaretama, jer nekak je bilo ironično, kaj ja znam, dijelić života, pušite, znaš, cigaretu, bit će vam super, znaš, cigaret ti, ajmo reći, uzima dio života zapravo, ali kao oni briju na to. Tada je bilo malo onak... Ali cigarete ko objekt su super i u filmu su dosta efektne, Pa onako je, dim i filmične sve. su dim, to je jako filmična stvar, ne, ali tako da zapravo izgubio sam nit, ne znam više kaj sam htio reći, ali... Stvar je u tome da će sad, recimo cigarete prenosimo u novi film, napisali smo sad kao varijantu scenarija i bit će cigarete ponovo u filmu i da pače čak smo i sad gurnuli još više u ironiju jer će u novom filmu ljudi koji kupuju cigarete moći dobiti unutra u paketu zlatnu cigaretu, a zlatna cigareta je, ajmo reći, zlatna karta za putovanje na taj, bolje mjesto, jel? Znači oni te, kako bi rekao, tjeraju te da što više pušiš, ne bi li ti bilo bolje u životu, što je jako ironično, pa igramo se s tim. Da, mislim da smo upravo prešli u 18+ kategoriju, jer propagiramo pušenje. Ne znam, to je Pušenje je zlo, ipak. Nemojte pušiti. Nemojte pušiti, da, ne podržavamo mi to. Izrukuje impotenciju. Dobro. Lovro, imaš li još kakvo pitanje za naše goste? Pa generalno mislim da smo pokrili većinu toga, tako da bi mogli na glazbenu pauzu. Malo da odmorimo uši, malo osvježimo grla. Je li može nakon glazbene pauze reklama za moje maslovo ulje, ako može? Imaš li džingl? Možemo ga smisliti dok glazbena pauza traje. Ajmo mi lagano prema glazbenoj pauzi pa da vidimo kakav će džingl naši filmaši smisliti u dostupnom vremenu glazbene pauze. Evo, imate točno 219,8 sekundi. Sad se ovo... Radio Student je super. Što? Šta nije? Radio Student je stvarno najbolji. Radio Student. Radio Student. Evo nas, naravno ostali su mikrofoni dole, Lovro jadan krenuo, a nigdje zvuka. Evo nas nazad na 100,5 MHz na Radio Studentu u emisiji Nova, emisiji o svemiru i svemu ostalom. U glazbenoj pauzi slušali smo Wintergatan i pjesmu Tornado iz 2013. godine. Wintergatan je folktronik grupa iz Švedske, a samo značenje imena je to jest mliječna staza, što na švedskom znači mliječna staza, a to jest direktno prevedeno bi zapravo značilo zimski put. Sastav grupe često koristi nekonvencionalne instrumente vlastite izrade, kao što je modulin, to jest električna inačica violina osjetljive na dodir, na kojoj su razni oscilatori, efekti, modulatori, onda koriste se teremini razni, električne automatske harfe, glazbene pile, glazbene kutije vlastite izrade s bušenim karticama koje sadržavaju matricu, to jest dionicu pjesme i na kraju krajeva pisača mašina koja služi kao bubnjevi.
U centru pažnje ovog sastava je Martin Molin, koji je od 2014. do 2016. godine gradio ultimativni instrument koji je zapravo one-man band pod nazivom Marble Machine. Martin je 2016. godine dovršio svoj prvi Marble Machine projekt i snimio glazbeni video koji do sada broji oko 122 milijuna pogleda na YouTube-u. Martin je planirao svjetsku turneju sa svojom Wintergatan grupom, ali prvi Marble Machine nije bio dovoljno kvalitetno napravljen da je preživio putovanja po cijelom svijetu, pa od 2016. godine do dan danas radi na Marble Machine X-u, koja je unapređena verzija, dovoljno kvalitetna i čvrsta za nastupe i s njim planira raditi koncerte po cijelom svijetu. Martina naravno možete pratiti na njegovom YouTube kanalu pod imenom Wintergatan, gdje detaljno dokumentira gradnju instrumenta i iz kojeg se može naravno puno naučiti o teoriji glazbe, mehanici i elektronici. Izgradnja novog Marble Machine je pri samom kraju i uskoro očekujemo još jedan njegov veliki hit u čast njegovom novom stroju, na kojem je radio zadnje 3 godine i također se nadamo da će posjetiti Hrvatsku te da ćemo ga moći gledati uživo skupa s tim njegovim čudom od glazbene mašine. Zanimljivo. Eto, prije nego što krenemo na najavi, na zadnji dio emisije, zadnjih par minuta emisije, da čujemo što ste smislili. Za single? Aha. Pa nemamo ni ništa smisli, single postoji već 5 godina na internetu, evo, ćemo ga pustiti s YouTube-a. Ja sam očekivao neki tu dašak kreativnosti i sad oni već imaju predpripreme. Ovo je već smišljeno. Kako dajem ti mote da glumimo, da puštamo s YouTube-a, a dobro, okej, ništa. Hoćemo li? Ajde, ja ti dajem glazbu. Daj. Duino, uje, okus brela u vašim ustima. Pom, 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 sekse. Dobili ste najbolju moguću reklamu za ulje, svi po Duino ulje, a mi ćemo lagano prema našim najavama. Koji treš. Bona Vega. Alo. Malo poštovanje prema uju, molim te. U srijedu, 18. prosinca 2019. godine u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb, Opatička 22, s početkom u 20 sati održat će se popularno predavanje Berba prvog ploda u svemiru. Sad se sjetio ulja. Nakon što se... Ja sam se isto ovdje skoro udavio. Možda to bude prvo uvijek ode u svemir, na neku svemirsku stanicu, šta znate? Na druge svjetove. Inače, pardon. Pa čitat vijest. Evo jedna vijest. Ako ikad Hrvatska bude imala svemirsku stanicu ili postaju u svemiru, što sama svemirska stanica govori, zvaće se Berulija. Ali izvolite nastaviti čita vijest. Hvala. Uglavnom, da nisam stao. Nakon što se 2015. godine uzgojila i konzumirala salata na Međunarodnoj svemirskoj postaji, uslijedila je sljedeće godine prva cvatanja cvijeta u svemiru, a uskoro će se ubrati i prvi plod. Što je sve prethodno tome da možemo uzgojiti prvi plod u svemiru, kakav je značaj te nove spoznaje i što možemo očekivati u budućnosti, samo su neka od zanimljivih pitanja koja interesiraju zaljubljenike u svemirska istraživanja. Tijekom predavanja osvrnut ćemo se na najvažnije projekte povezane s uzgojem biljaka u svemiru te ukazati na glavna ograničenja bržeg napretka u tom području. Predavač je dr. Boris Duralija sa sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet. Na predavanje je naravno ulaz slobodan, a nakon predavanja, ukoliko bude vedro, moći će se gledati s teleskopom gore na kupoli. Pitanje, ako se na jedno predavanje bude naplaćivao ulaz, bi li se to predavanje napunilo? Općenito, ne ovo predavanje, nego općenito. Ovisi o predavaču i tebi. Nekad tehnički, recimo u muzejima, slobodna predavanja nekad imaju plaćena i ovisi o temu predavaču, znaju biti jedna i druga popunjena. Zanimljivo. Tako da... Luka naplaćuje Slice of Life predavanje, molim. Eto, 2 kratke najave prije nego što se odjavimo za večeras. Prva je, nakon 42 godine završava jedna od najpoznatijih filmskih saga, valjda svih vremena. Riječ je naravno o Star Warsima. I 19. prosinca ide premijera posljednjeg nastavka Uspon Skywalkera ili Rise of Skywalker. Inicijalni film datira iz 1977. Počelo je sa in medias res, sa sredinom priče, 3 filma u sredini priče, nakon toga su sjedila 3 filma sa početka i sada, odnosno prikveli, sada imamo 3 filma kraja i ovo je posljednji iz te trilogije. Pa ćemo vidjeti kako sve to skupa završava. Ne sumnjamo da će biti još spin-offova i sličnih stvari, ali eto, i jedan veliki filmski trenutak malo po malo ostaje iza nas.
Druga najava je za sve ljubitelje SF-a u petak 13. je započelo prikazivanje 4. sezone popularne serije The Expanse na Amazonu, na Netflixu i vrlo neočekivano pustili su sve nastavke odjedanput. Stoga malo požurite sa gledanjem jer uskoro će internet biti prepun koje kakvih spoilera, pa bi vam se moglo pokvariti doživljaj gledanja. Za one koji ne znaju, riječ je o budućnosti da imamo samostalnu zemlju, samostalni Mars i imamo tako jednu skupinu koje kakvih radnika i raznih drugih djelatnosti razbacanih po pojasu koji bi htjeli postati nacija i faktor i za to se bore preko organizacije zvane OPA. I nakon što su imali vrlo burni susret sa takozvanom prototvari kojih je skoro uništila, otključuje se jedan cijeli novi svijet novih planeta koji će naši omiljeni likovi James Holden, Amos, Alex i Naomi istraživati u 4. sezoni. A kako? Pogledajte sami. I eto, to bi bilo to za večeras, pa idemo polako prema odjavi. Ali, eto, meni je istekla u međuvremenu i glazbena pozadina, nećemo ju puštati za ovih zadnje 2 minute, jer evo, premašili smo sat vremena kako inače trajemo. Pa eto, reci. Da, ispričava se Duje jer je vjerojatno on doprinio tome da smo malo... Ma sve je to u redu, sve je to u redu. Mi ćemo sada krenuti na jedan lagani božićni odmor. Sa vama ćemo idući puta biti u ponedjeljak 13. siječnja 2020. Naravno u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. U međuvremenu nas možete pratiti na našim Facebook stranicama pod nazivom Nova emisija o svemiru i svemu ostalome, a osim putem Facebooka možete nas kontaktirati putem maila emisija nova, dakle jedna riječ, @gmail.com i rado ćemo poslušati sve vaše ideje, prijedloge, pohvale, kritike i sve ono što s nama na ove teme o kojima pričamo želite podijeliti. Snimka ove emisije kao i sve snimke do sada naće se na YouTube-u, naće se na našim stranicama, pa dečki nema vam spasa, ovo nije bilo one time show. Znači, što ste rekli, rekli ste. Možda malo Duji pomogne da proda više ulja. 10% je tvoje, prijatelj. Eto, riješili smo sve odmah u startu. A sada ćemo se polagano odjaviti. Prije toga bismo htjeli se zahvaliti našim gostima na zanimljivom gostovanju i jako puno informacija i dati njima priliku, ako se oni žele, nekome zahvaliti. Hvala vama što ste nas pozvali u ovu krasnu emisiju. Ja moram reći da nisam bolje vijesti čuo u životu nego vaše vijesti. I ja bih htio da je dnevnik takav, samo da trebate svemirske vijesti, jer su stvarno zanimljive. Saznao sam šta je marsotres danas, što mi nije nikad palo na pamet da postoji. To je dobar naziv za hrvatski svemirski film. Apsolutno. Marsotres. Eto ga. I pozdrav svima i Sretan Božić i sve skupa. Ja bih htio pozdraviti sve u studiju i režiji. Svoje roditelje, posebno mamu i tatu. Tako je. I brata koga nema. No dobro, eto, sad iščekujemo vaš dugometražni film i onda ćete morati ponoviti gostovanje. Da, pače. A ako ćete nas sjetiti kad postanete ono velike facije limuzinom dolaze ovdje u sjajnim odjelima i tako dalje. Već predviđam da me Luka neće povesti. Da, drugi put će bez njega čudaći. Pa nije tako loše pjevao, nemoj tako. Luka je samo ljubomoran na moj prekrasni glas. Eto, ćete morati nakon emisije riješiti. Sad ćemo to za šankom riješiti. Eto, a kako našim gostima, tako i svima vama i vašim obiteljima, dragi naši slušatelji, želimo sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2020. godinu. A do tada vas ovdje iz studija Radio Studenta na 100,5 MHz srdačno pozdravljaju vaše gosti Duje i Luka. Bog! Bog! Te voditelji Lovro Dujnić. Bog, bog. I Marko Šimac. Do slušanja. It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy, because there's always a new chance next year. Until then, I'm Ricky Deck, and this one's for all you dreamers out there.